tšenko xa bohloko gone jwa le diaparo tša ga mama has we speak e be di sa le gona ka mogolo o sa di tlemile ba re fele taelo ba re gaše a re fetše wa pola rena ka Bakersford ba re gaše dikobo tša mama a sa nka di gaša and pele ga dikapolo o tša dikobo tša ba di tlemilego tša bošego tša mama ba re tša le di berekiše le di letetše kapolo yena wa di tša wa di apara bošego ke a mmotša ke re wa apara dikobo tšena ke kwa go tonya ke re nka bommaga sa phela kobe ne o tlo itša kae ka gore e tlo ba e berekiša ke yena wene o re o kwa go tonya ka moka rena re kwa go tonya gona dikobo mare o kgetha go tšea kobe go baneng gore batho ba golo ba itlemme ba re e a re e berekišie a re ba ka peka ebile before ya dikapolong ngwana ka ngwenyane wa tlo re mama gape monne ka mongakong o ripa bana o ba ripa ka legare le le teng wa diripa o ripa bana wa diripa o ripa bana ga ba o retse leswere wa ba theya o ba ripile mo hlogongpile maoto ke ngaka because why ke bolela so papa ka nna ke ngaka kere a ke ra gore abuti yena ke ngaka cause o thuša batho ka ditaelo tša ga ntata o thasitšwe yena a ke tsebe gore o thasitšwe ba o thasitše ka nako a sala sepela 6 months go mogekoloe go ba jwang a ke tsebe o mara se se leng gone be ya thea bana e ba thea bana ebile batho ba ba alafa kgone ka ba re ba kae ka nokeng go ba tlhapiša ka digo kgone o tsena ka moga ya tše taelo ya gantate go ntšwa le taelo e tea e gona seaparo sa gantate se se tea se gona okay ka diaparo tša ga mama le tšone o gana ka tšona a di gaše ke a mmotšhekere a re ba ka dikapolong ba mo fele taelo wa o sa gaše diaparo tše ka mokana cause o tšere kobo ya bobedi jwale alright a re dire so se se re go file sebakanyana nako rena ke nnyane le kono ne ke kgopela buting ka tla dule mo atekarabele nko o dule mo laganyana sese ene o re abuti a dule mo abuti le kae a gona molao a gone bothata go tlhokega molao o ka batamela ke eno ganyana ditabašediwa abuti ke ngwaneno o ke ngwaneso okay šue wa lla o re gone ditatofatšo a ke tsebe gore mo gongwe wena o ka re fa letlhakore le lengwe le o le tsebang abuti ka rena re be re se gona ka nako eo so mo gongwe o ka re botša nnete cause ba re ko wena bo emaema nthumašo bona ka bogolo ka bogolo no ke lebogile nako e le kgonneng go ditshwenya la mfounela la e le gore ke re ke sa tsebe gore go na le dikhamera mara ka hwetša monyetla wa gore ke nagana ke re ke nako ya gore ke hlatswe leina laka le gore tše dintšhi batho ba ka thušega ka tšona ba banga ba di bona nna ke leboga ka kudu nna ga botsa ke tlhalosa gabo nna ke nna Robert Mabusha Mogoshi then mogalawe a galapa nnoši o legile ba ga mosong well a ke le mo a kereitše ke camera o magola ko sa phela ya belegeng mmane ke sa na le bo malome ka mo lapeng ba ileng bo malome ba mmane ke sa na le borangwane ka moga Mogoši ko re ga botse go hlatholla gore go tla fa e be le mohlomong ke ra gore ga ba ka e bona e se ka ba ba tshwenya maikutlo e ba fihlele ga botse ba tsebe gore mohlomong a ka tswa ke ba fetogela go ba se ka tswa ke rata gore ke titirele boithatelo ra bara ke re ka molapeng le ke golelang ka go lona ke a gola nna ke tlo ba Mogoši and then ke tlo ba hloka batho ba ka mokana ga bona go na le tše ke tlo dira mo bophelong and then lokologang ke tlo no bolela se se leng gona se mohlomong re bikileng ra ba le di-family meeting ra bolela ka sona ga gona selo se se iswa se se tswelelago fa o ra ga botse mantšu a mang gore ge o ka nyaka bohlatsi jo bongwe jwa go tswela pele le gore mohlomong go i-social working go na le bohlatsi jo ngwadileng fase mara ka ge mohlomong ke tloleletse gore ke na le maitemogelo a polelo goba a tlhaologanye ga ke tlo contradicta ke ya morago le pele ke tlo fo fetola tse go baneng gore mohlomongwe wene o bo ka rata gore ke thome ka tsona ke re ke kwile gore go bile dilo tše dintšhi tše di bolelwago tše dingwe nna ke go tlo rata jwa mogolwake go boloka nako no ile ba ntšha thwi a kere ke nyako tseba gore a kere go bile diputšho tše di lebaneng ko gore mo pela o ka tlhokomela go kitima thokolosi ntšhi ya gore go ba le thokolosi e morobala jalo a ke tsebe go le jona thokolosi tšeo mohlomongwe ke tše di romang ke nna kore a kere ke nita clarity gore ga ke tlo go fetola a re dire so
tokolosi a re e tlogele re ntšheng thokolosi a re tlogele tokolosi a re lebelele ditatofatso tse ba go latofatsang ka tsona a ke thome ka go butša le ngaka lena a nna a se nna ngaka a se lena ngaka fela ba re le thuša batho a se nnete seo a gona batho ba ke ba thušang mogolwane okay a ke leboge go na le ditatofatso tša gore ge mmago lena a robala di bile la ba le taba ya go uta ebile le tšo nyaka madi ao e leng gore o be a ntšha ee gona fa o le ka no malomaleya ya a ke tsene mo godimo ga yona re tsene mo go ye ya mmene motswadi ja rena o tlhokofetse ka 2022 ka di 13 o ka rebe la boraro la botlhano la ntsheng go bosontse gore ke iše mosogano wa gae komeng motswadi ja rena a bereka ke re mogolwake go bo go na le mo ke be ke le busy ntsheng ke tlhokometse ngwana wa leseye ene ba mpatela 1.5 ke ra gore ba e bona le bona ba ba hlatswege pelo ke a go leboga mogekolo gore o kgonne go mpitša ka tla ka ba ka magago ene ka magago ke be ke sa phele boima ke be ke fo tlhokomela ngwane ga botse mafelela kgwedi o bo mfa tšhalete ga re be ke na le go nae mo ke be ke ra ke tloga ka magago ke e founela ke kopana le yona Jenfes ke ba rekela sa go sheba gore ka kwa lapeng go beletša go ja ba se ka kitimala a re le hung ya mo go yona ke ra gore mogolo ka ke re polele re bja monte o bona ke batho ke nyaka gore ke se ka hwetse ke na le mo go baneng gore o ka re ke lwa le batho ba ba nthušitšeng a ke tsene mo go ya mogekolo that's why o bona re nyaka bohlatsi gore a ga botsa lefalle re nako a ke tse gore nako re na le nna ke kae mokone a ke re ntho e nkgatlhela gore mohlho mongwe ke bona o kare ga e tshwanele re ya tsotelela ka gore ba tša di-30 minutes ke ra re mokone o ne a taba tše dingwe di ka e diragalang wa gore mengwe ke fetse ka pijana ja nkimela a ke tlhatedile short mogekolo mogolo a ke ko morago sa labane a tshwenya ke letswele kore letswele la gage le la ka mo le sa la tloga nama e ka mo fase nako e telele a jula sepetlele a boa sepetlele a tla ka gae kwa sepetlele a palela ko go thušega letswele le lentše name e se gona ka mo gae o ba a tlhokometse ke rena motia a ke ra ke nyaka o hwetse o ka re ke tetshema go loka o ba a tlhapiša ke nna letswele le mogekole ka mo fase re mo pantiša ka lona go fihlela a thušega mogala jwa gagwe ka nako o ba a sa phela letswele le tšo kgosa ntho ka kwa teng ka ge le be le jula mo le go betse ka mofase le tšo kgosa ntho ka kwa mogekolo tabeng ya gagwe ya go tlhabega a le ka mogae ga a tlo tloga le mogala jwa ba ga phela le yena ka gore re be re mo tseba right a gona gore re ka e tšhabela ewa kere mogekolo o tloga ka mogae a sa tekwa ga botse a eya moo a kere ba re o tlogile a re o nyoko ya tleliniking a sa tekwege ga botse yena o ya mo o tlhabega le mo ntsheng bošego nna ke hweditše founu go tloga mo ke be ke le ntse a mfounela re morwa ka ke teko ga botse mo ke leng ntsheng ka re na molato ke eng a re ke hlatša maji ka re o hlatša maji ka lebaka la mogekolo go tla jwang gore o hlatše maji na o jileng a rawa ke tetlhwetse gae mo a segale ke be ke tlile ntsheng re jwang mogekolo re go organize ambulance ape go tlhoka maetemogele motia gore go njwele ga o founela ambulance mo founung go na le nomoro sentse re ngwe e taele pele before ba tle go referela go sepetlele se o riang o le go mo go sona jale re ganeletse yona nomoro e wa ya mo bošego ka ge re sa hwetse thušo go fitlhela ga batlo mfounela re go njwele ke tekwa bokao remember ke tsebe seemo se mogekolo a leng ka re ga sona a ke na le yena go fitlhela mo yena thomang a mpotša re no lokologo ka robala ke tekwa ke le kaone mara ka sa swerege ga botse mo bošegong a bja matla go sa ke a founa gape gore mogekolo e le jwa gore morwa ka ke tekwa ga botse ke ra ke foune le banna ba go baneng gore nka kore re ka hwetša ambulance jwang go ba koloi jwang mogekolo mo a tlogang e ntse moti a tšea ke private man a tšea ke koloi ya go hiriwa o tšere ke ambulance e re fetšeng re kgona gore re fitlhele santritas ge ba tšea mogekolo go nyakega eng ID ge ambulance tšea motho go nyakegang ID number so re tlo fihla mo ID-eng gore go riega jwang mogekolo a tloga kwa e tla ka gae ke mmotšišitše le mo bošeng gore na why o sa founele bana ba gago ba basitsana ba babedi na wa ba tsebiša gore ga o ga botse o kgetha nna ke le gole mo ke leng ntse ke sela gore ka mogae re hwetse borotho nka lebaka la eng o sa founele bana ba ileng ba gago a re bana ba gago ba mohlatswitše ye ga ejedi o kile a rela mogekolo a re o tlo hlokofala e le mojiji ke sa ejedi ba kgona go gana mmagwe le skipa gore a se apara se e leng sa mmana ke se apare skipa sa monna mogekolo ka kwa lapeng o sa la fo fila gore o na le bana ba masogane e seng ba dikgarebe ga ejedi wa phela malapeng a batho ba be ba nyaka ka malapeng a go jiwang
right a ke ga a kere ke noko e fihla motia gore tabeng ya gore mmago bona a kere go lla ka taba gore why bona ba sa tseba a kere ke ntho e llago ka yone mmago bona a ba founela ka lebaka la dilo tse diragetseng ka gare ga bophelo jwa ga dira ke bomang ke bona note nna ke go thaeditše ke bile ka lapeng la tate go fihlela a hlokofetse go fihlela ke thega mogekoloe le go njwa le ke sala ka kwa lapeng a re tswa lepedi motia o tlo kgone go kuse ga mogekolo a ba motšea ya sepetlele gore mo go nna gore ke kgopela gore nna ke mo tseleng ke kgopela gore ga o etla ka mono ntle le ID ya taba bophodisa ya e bolelelang a e gona go na le batho ba ba neng gore šitša tlatseditše a go ka ya social working wa nyaka proof ba ile go botsa gore motho o re boditše gore monne o ba dula mogekolong ene ka kwa lapeng o ba support ka yona 1.5 eo madi ya go tshwene le a nyakile a re mo go yona motia ke tlo fihla man gore ke nyako re bia ga botsa ke nyaka gore batho ba gakanege batho ba re segiša ka batho ka malapa ga borena mashuana ga ba rena re segiša ka bana mokoni mosekolo a fihla sepetlele ba nyaka ke emergency a kere a tsena ba nyaka ID gore ba kgone go mmulela file ba mothuši mosekolo ke etla mo tseleng kere nako go tleleleng tša go ja plastic a bolelago ka yone shoprite mosekolo maleng ntsha ya rieng a kgone go ja tshwane le ba bangwe ke mo founela ke tla mo tseleng kere a re kopane mo tseleng o tle le pase ya motswadi ya re fihla re kopana ke a motsa kere monape ke ya ka sepetlele o re go diega jwang kere mogekolo a ra ithusetse o bonago ke di swere ka moo o ka go bula society o swere tša go ja mara mokone a ile bula society sa things ka pasa mogekolo ya sa ba tatetse yona wa ya sentse gore ke tlo go gole ke tle ka gae ke tlo tšea pasa mogekolo ke re tlo bula wa ya sa tipule le sona mogekolo ka gore a ba se disable a ke fihla mo go wena ke tšea pase ke gomela ka kwa ke fihla ke bolele mogekolo o dutse mo godimo ga wheelchair o re morwa ka ke teko wa botse ke rena mogekolo go senyegile kae mogala jo ka montle wa mmitša gore a tsena ka mongakong gore ke kgopela madi aka a leng kwa lapeng la gago ke a tlhaletseng ka mogare ga pakete a tle kwa lapeng la ka ba e ba tšhele ka toilet e le mogekolo o botša monne gore madi aka ke a kgopela a tle ka gae a se nne ka gore madi a tsene ka gare ga jeng ke kgopela madi a tle ka gae a tla tshollelo ka lapeng la ka la gore mogala jo keng ke mogotsi wa mogekolo a ke tse re wang kwana go thaeditše go kwa ga botse ga mogekolo a le mo wheelchair o tlatša madi a mafelelo ke le gona ntšhela mo godimo ga mmele ke na le ena le mo godimo ga mpete ke ra le batho ba go thuša mogekolo ke a leboga ke gapeletša gore mogekolo ba mo nametse mpete ke mo saenele madi ke tlo saena madi ke diemo tša tšhoganetšo tše re bolelago ka tšona mo ke saena madi mogekolo ba tsena mo mpeteng before a kgaoga mo mpeteng wa mpitše ke a tsena mo go yena a ke tsena gore ke mo sware ke mo rapelele mfo ke tsena kereke man abuti ke tsena kereke se ba le kae nako ka tabe ya madi e go ka gaya ke re ba ka kwa lapeng o na le lekgaetšedi a ke e mogolwe wena o sokola le mogekolo ke ka kwa sepetlele ke bitša ke mogekoloe o ra gore nka fotloga mo ke tloga motia ke ya sepetlele mara ke bitša ke eng ka kwa sepetlele nkweswala sesi wa e kora abuti o e bea wampolelwe wa mo kwešiša gore taba madi o re yena e sepetse jwang so mama o re ba tšee madi ga a tladitšeng ba sepele lona ka gare ga koloi ba tla ba tsholle ka gae a e gona ke a gana o tlo bolela le mosotitira mmago jwa le wena no ora gore re tlo gapeletšega gore ba botsitšitšana emanyana mogolwane kgopelo felele potšišo go hlatholla tabaenso a ke re abuti gore o be a le gona mama gago o boletše gore madi a latiwe go motho a beng a dula le yena ile a tiša ka lapeng e be re le mo sepetlele re le ka moka a bolela o ka re a re dire jalo jale re bolela somo o kae mogotsi o sa le gona o sa bolela le banna a ke bolele nna ka founu aowa mokone a ke go tlhalosetša okay ntumeleng ke beng ka tlase ga taolo re faneng sebaka gore re tle re kgone go ka e fetša ga botse tabae nto ngwe le ngwe e leng gore e na le tshele ka gare e na le tharollo ene e botse ge fela re ka ra e hwetša ga botse ka nnete kwa pele o boditše wena ke mogekolo gore madi a ya tsholelo ka gae a kere a fifile ka gae madi a wa tsholotšwe a se a ba fihla a se a file a re boele mo tabeng ya gore madi a se a ba fihla ke bolele ka mogoko mogekolo o na le lapa la gage mokone a kere ke tlhalositše mo kare ke nna Robert mang mabuša mogoši mogala jeo e be le mokgotsi wa mmane bese mokgotsi wa ka ke tse rwang kwana ke go kwa ga botse ga mmane
le mogala jo mana mogopotse mogotsi wa gage a kere go na le ka mo sebaebeleng ba tlhatolola gore motho o kgona go nyala ka la boswariang ke beng ke seeme tseleng ya mmane fela ke bolela gore nka lapeng la tatane lebaka la gore nna a kere bona ke basadi wa bolela go njalo gore o sa bolela le monneo nna fale ke be ke tlo mogala jola kwa go wena ke nyakang ora a ke botšiše mogoši ke dumo tseba man godimo ga ditatofatšo tšeo latofatšwang ka tšona go bile le ditshenyego ka gae ke ilelo re a e tseba ke re gore re santse re tšee diaparo re di bee kae di diketle e a tsebalega ke ke lena papa le šomiša goba le tšere kobo tšeletša mogekolo le re le bolaya ke pefo go godiegang fao mogalaju ke leboga ka kudu ke be ke tlo di fetola tabeng ya ke kwela bolela polelong gore diaparo tše motswadi a go hlokofala di apere ke di hlatswitše ape bagalaji wa gešo nna emanyana mama emanyana ke tšona tše diragalang le bile a ka bolele le bona ka difounu ke gana tšona tše a ko go botse mokone ke re nka go tšea mo le go njwala re tloga kae kwa gae ka go bulela ditharanka kae ka go ntšhe diaparo tša mosadi tša mogekolo wa go hlokofala di apere o di bona le diaparo tše ba bolelago ka tšona tša mogekolo o di bona ke ra di-prove ke swere ditharanka ka mola ke robalang o boloketswe Pegasfort and ga a bolokelwa re mo tabeng ya go bolokela ga botse ke inyeng ko mofetola ge mogekolo a tlo bolokela ge motho a tlhokofaletše sepetlele go na le mmušare a kere ka mo sepetlele o tlhapiša ke nna nka tlhapiša mmane a re tsene mo ke tswa le kgaetšedi a kere le ba babedi kwa sepetlele a ke dire so mmušara wa sepetlele a re tlhapiše swara stopo go fitlhelela lena le tla go se tšea then lena le o bonana le ba mmušara lena gore go tloga mo lo bereka yes ntwe ka go iria ke gore ge mogekolo a robala ka kwa ke nna ka go saena bohlatsi jwa gore mogekolo o robetše ge mogekolo ga a transferiwa a tloga sepetlele a ya mmušareng go nyakega signature ga mang ya motho ya go ba gone ke founela sepetlele ba re ke tle ke saene a ke botšiše mogolo wake ke a gokwa go na le taba ya go ya go nyaka go tseba gore mogekolo o jile ke eng ba re e tla ka wena gore go swantse go iwe mothong ka gae ba reng o ka se tlo go nnoši man for ya lena le bommangwane ba ke ya ko gore o ka re o bontšha taba gore mogekolo o lile ka bona bommangwane bo monyanana go padileng gore mohlomong o ka sepela le bona ge e le gore go jwalo ga se wa sepela le bona ka mokgore bjang ka gona a kere mogekolo o tlhokofetše la borare ka mokgoko o tlhalosetšang ge go feta letšatši polelo ya gore nna ke etswe ke tlhole ke diang a etswe mo go nna kere and le gona ke se ka ba ka bolela gore e tswa go mang a ke tse gore a etswe mo go nna motho a robetšeng ka mo ga se ngwanake ke mmane o na le batswadi a kere and batswadi ba gage ba sa phela mfo a ke go tlhalosetše ke re nna batho ba ke phelago le bona goba ke rapelago le bona ba ke tswa go bona nna ke tshunga ke mogolo kwa tsore lebaka la gore ke gane go sepela le ke lebaka la eng ke lebaka la gore batho ba ke rapela go le bona ke golofela gore modimo a nkuti le bona re se ka tetsweleletša go batho ba go bane gore ka moswana ba ka ra ba feletse ke ditaba ba bolela ka rena a ke tsorwang kwana ke go thaeditše ke re ke motho wa thapelo ke a tipušeletše ke motho wa kereke nto ke palelanago le bona le dikgaetšedi jaaka ke batho ba ba tetsentšhitšeng ka gare ga majwala a tsethetše bophelo jang ko gore ye mongwe o hlokometše batswadi ba gaga ba thaetša ba bangwe ba kgethile go phela bophelo jo ba bonyaka nke se mo go jona a se tšeka tšeo ke tša bona ba tlo šala ba dipotšiša ge mogala jo a tlo tlhokofala ke ena le ena ka mo morago o nkgopela ge ke ya ka kwa morago ke na le ena ke fitlhe ka mogo eno Raymond ke kgopela o tšee tšhalete o ye o nreke lephanat mokone ka hlapiša mogala ditlhogo ke mo hlapiša mabakime o re ke kgopela o nreke le grandpa lephanat mo gausi le mogae go bona le tax shop mara ge ke re ke a tswa mokone ge ke fetse o tswa mo lebating ge ke ketima ke tla mo toilet ke a swarega mo go nna gore mara mogala jo ga ga botse man ge ke gomela ka ko hwetša mogala jo felela ke maatla ke fitlha mo go ena gore monenthegeng ka mo moraga ga ke moswere ga mogala jo ga o le mo diateng jaaka a nkgopela gore ke mo rapelele mogala sa sinkane ya butia go alla wena o swega kgopelo fetola ge motho mmona gore o gausi le go gawa ba go na le bothata ka montle ka mo go na le batho ba bagolo ba go feta wa e sa kgopele thušo wa e sa re tla le boneng wa e batswadi ba be tshwanetse gore ba gaoge mo godimo ga gage ena gomola bona gore go riagalang bona ne ke kgopela gore pele le tswalela because nako e gona mogoši le ge o ka uta ka mokgomolo o mongwe ka bolela bogwari wa bolela ka bogwari le botswerere wa tse gore mmago kae
wa tseba gore mmago kae le ena marobetšego le ntata marobetšego wa tseba gore o motho o mohuta mang fine wa e o bontšhelela wa e ke kgwetso ntšhelela ka rega tša go ja o go tšhelelang Gauzene ka rega tša go ja gape mokone re ilokišeng yeah a re kwaneng go a kgonega gore polelo e bolelang ya gore motho a mo tšhelela ya kgonega gabotse ke holofela ke re gabotse go tla mo ga rena ke re gabotse a ke tla mo le nna ke re ke tlo tlhatswa leina laka wa tse re go bua mokone ka gore mogala jo ke fala ke mmona mo TikTok a ke nagana ke re go tloba le diphetolo a ke re go je mogala jo a je bolelang o re ke bolaile motswadi wa eko yeah o re ke mo tšheletše le poison a ke yena wa mo ga nka fetša ga nka re fetša go ria mo ka kgwetša phetolo ya gore ga se ka bolaya motswadi ke direng jwang wa tseba nna ke bona go boletše polelong wa buti wa rena batho ba bagolo ba sa le gona ene batho ba bagolo ba leng gona morota mo go a lwewa mo yeah ene ntwa bana ba motho a e botse ebile ga e kgahle go nyakega batswadi ke a leboga Moroka mo go nyakega batswadi go nyakega o a beng a le gona se se o nyakega diphetolo tša gage a buti le ena o nyaka go hlatswa leina la gage ga ke na bothata ba gore ke tle ke ba tšee ke ba iše meropeng re nyake go tseba gore ga botse go diragalang ka mola gae fela re ka se tšee taba e le so e tlhakatlhakane so rano ikuka ra iša meropeng e le so Yeah. a re nyake go ya go kwa ditshele re nyake go ya go kwa ditharollo se ke se bonang se se ga a tshepe ngwana a buti ya ge ebile ga mmone le motho mo right ene a buti le ena a sa kgona go phela le sesi ka lebaka la dipolelo le mokgwa wa makgotla a leng gona batswadi ba bona ba robetše and then bana go šetše tlhakatlhakana ke kwele polelong gore o ka re le malapa a mologane diaparo tša bahua di kgone go dula mo bahua bolokelwang because go na le tšhetšerekano ka gae so mo khintate morota go nyakega batswadi mo ke ntwa ene batswadi ba seke ba tšea taba ye gannyane go na le ditaba tše dingwe ntate morota re ka re ge re di dulela fase ka gae ra di swara ya ba meeting ra di lokiša dialoka go ne taba tše dingwe gore di loke di nyaka seporofeto ene seporofeto sa phatlalatša sa go kwa ke mang le mang e re šupa gore Moroka ba dule fase ba ipolele be ke e tlang ba boemo nna ga ba nthomile ba swanetše ba e thome ba e fetše a se be ra kwa gore madi a feletše kae abuti o re mmage moretše gore tsa mo botša mokgala bo o mmoditše mo pele ga gagwe sesi o re madi a tšholotše ke step father ebile ba be ba tshuma paketa abuti wa iša kae ke taba ya madi ya bobedi ke taba ya tate gore tate o robetše ba lla ka gore wa e bahu ba felela godimo ga diatla tša abuti wa ikwešiša o mo latofatša le go mo tšhelela o mo latofatša le ka go mo tšhelela o na le thokolosi ye mo tshwenyang bošego le mosagare ga re e gane thokolosi re ka e rapediša ra e phetiša ya tloga lapa la batswadi ba lene le bothata ene bothata ba gona ntate morota a ba leboge gore bo tšweletše mo January gobane gore a re gone jwale ge abuti a ka riega se sengwe se sempe bana ba abuti ba swanetše ba tle ba feleletše ba tšhaba mang rakgadi ya bona ge rakgadi a ka riega se sengwe ba go latofatša mang abuti malome sa rate ke bana ba motho ba hlokana ba Ka nnete. mo bophelong a Ka bone nnete. gore ba ka mologana mma go bona moya gage o ka se robale ka khutšo mo aleng bana ba ba sa kwana lešata le šetše morago bana šiba bona ke sefogohledi so nna ke be ke ne kgopelo go meloko e mebedi ge e le gore ba nyaka go lokiša lapa le ke kgopela ba mogekoloe a sepela le tšona ka mo gae o šetše le mang ka mogae ke šetše le morwarre wa mafelelo ema pele ntate moro Phela mang pe? bona mmago lena ba se a nyalwa Mama na seng. o ba sa hlabiša okay o be a sa hlaga papa go lena o boloketšwe kae Ke tšeo ka seng mo Capri. ke kae mo cabrief ke ga mang Ke ga gagwe. ke ga gage Eh, and then mmago lena o boloketšwe kae boloketše Bakersford. ga mang Ga gabo. ga gabo Mm. gabo lena ke kae
ke mo boloketseng papa gore wa bona se se maria ne ba re ga bo bona ke mo cabrief mo go boloketsweng papa go bona mma go bona o tse o bolokelwa ga gabo ka gore a ba motlhabishe alright bana ba le ga bo bona jwang mma go bona a boetse morago ga gabo ka gore ge bana papa go bona se a hlaba bana ba renwa ga gabo bona mogolo ge re šala bana go agiwa lapa mola le aga ke mosadi le monna go ra re ke ga gabo bana ka mola mosadi o mollo mongwe o swanetse gore le ge a se ba hlaba ge go ne dipoledišano ka lekhu go tswa kgomo a legare mosadi a bolokelo ga gage ka re gonjwe le ge ba ya go hlabiša mma go bona ba swantse ba thome ba ye mo epolola ku ba ye go mmoloka mo go nyakegang gona bogadi ba gage ka re a ka se dule kua lesuka la gage le ngwadile fane ya gabo a bolokile ke ba gabo o swanetse go tla go buiwa a ye go phetha ke ba bogadi ba gage a boloko le mogatšaga go sa ne le taba ditaola di a hlatswiwa ngaka ge e robetse go ne le ka mokgwa e phuthiwang ka gona lena le alwa sone mara lene mathata a ileng gore a le ama a lapa lela la bolena mmago lena go njwale o robetse le mmolokile Bakersford mara diaparo tša gage di cabrief ka lapeng la gage di tsena jwang diaparo santse di šale ga gabo mogolo mo a boloketseng gona di tlame ke bo malome ya ge kua ba tle ba di tlemolle di dule koo sa mokhu se ba mo mokhu a boloketsego gona re ka se re thoto ye e leng mo ke ya mme mme re mmoloketse ga gabo sa dire re ga a nyalwa gona gore sengwe le se sengwe le bana ba gage ba swanetse ba dule ga gabo go ntse le o tswile ka gae go tseba mang gore ntwa e lena le ilwang ke ntwa ya sedimo ye e leng gona gore badimo ba bomma go lena ba re bana ba rena ba nyakang kua ge le buša ngwana wa rena go na le mathata e leng gore re swanetse re a nyake ne ge go ne ntwa ka gae ya bana ba motho ka leitlho la senama o tlo bona ntwa ka leitlho la semoya e tlo go botša re go ne phoso ngwe e diragetseng yane e kgolo ye e leng gore batho ba a ba e lebelele le tlolwa la latofatšana la bolayana la bolelana gampe bana ba lena ba seetelane go ntse le se re ka re ra monyala re monyalela kae ke ra go njwala e ba ka re go ne mogalabišule wa monyalo o monyalela kae buti ke ngwana lesogana papa go ntšhitše magadi a hlabiša mmage ge a buti a ka re go a hlaba o hlabela kae le nyaka ditšhegofatšo tša lena medimo wa bolena e le fele kae papa go lena le mma go lena be ba hlalane be ba se ba hlalana mma go lena o robetse madi a gage a tšere ke mokgotsi madi a tšea ke mokgotsi le ne ga bolena lena papa go lena le mma go lena ba se ba hlalana go ne molato mo medimong ya bolena go ne phoso ye e leng gona ene gore re e hwetše ke ge re ka berekišana gore re e hwetše ge meloko wa bolena e ka tla ra dula fase ra bona gore re bereka jwang molao wa ngaka a e robale se a nyala mosadi nna ga e ba lelapa e ba le bana ebile bana ba gage ba mo ilela ka ga gage a ba ilele fela bana ba ilela ge ba hlabišitše ba feditše ebile le bitša ka sefane sa gage a botite ya e ba monna go ne nto e sepelang mo ene le ka se e hwetše ga go logele lebeletše ntwa e leng gona nna a buti a ke na bothata ba go le thuša a ke nyake selo wa kwešiša ke ngwago moswa o bophelo motho wa tekagela motse motho wa tekagela motse wa papa go lena lo lotile direng ntwe right fela before re dira ntwe right a re nyakeng go tseba gore le sentše kae pele nna ke bona abuti mo go nyakega sesi o mogolo ke bona go nyakega ba bagolo ba ga bomme le ba ga botate ntwa ye ya lena a go ne mo e tswang gona ntwa ye ya lena that's why ke re go na le ntwa wa bona go ntwa le tlile mo radio go tlo ba le ba bang ba le butšang gore le be le ya go dirang fela ba sa lemoge gore ntwa ya bana ba yo fella kae bana ba yo fella kae ba kwešiša
so diphoso di diragetse mme o robetse tate o robetse ga go nne gore ba ka tsoga kua ba leng gona ba tla ba re ba tlo lokiša phoso e lena le leng gona ke lena le ka lokišang phoso e a re leboge kgaitsedi go ngwalela Moroka a re leboge abuti le wena go ithwala go tla mo le berekile ka kudu go thomeng ka ona mogo ke tsela ya go laetša gore lerato la bana ba motho le gona go lena le ka no ba le gagana mo le gaganang gona ka baka la diphoso tše le ka bane di bona tše dingwe tša gona le sa di bone mara nnete ke gore ya leboga ntate Moroka a re beng banna ba gešo a re thušeng lapa le ge family e rata lapa ya leaga ge family e rata lapa e ya tsena a itšhabe go tsena e kwa abuti gore ke hweditše megala ya gore ke seke ka tla tosheba e bona e gona abuti ka go tseba gore no ditaba tše di swantše di lokiše o feleleditše a tlile mo leina la gago a le gabotse o nyako le lokile tša gapeletša go tla ande ngwanabo le yena a feleletša re no nna ke eme ke re ngwanešo o ndira tša gore so ntate Moruta a re beng banna re boneng gore re ka bereka jwang ke tla leka ka maatla ke bone gore re ka dira eng ntate Moruta ke no sebe a ke nyake go e-confirma ge re ka kgona le banna ba ka Laboraro re tla thoma le wena le ge re ka e tlogela ka 10 ya bošego ya lapa le re ilokiša e fele ka Laboraro ya ke tla kgopela re ilokiša e fele taba e leng mo a se yona a se yona ebile a e right ebile a e nyakege ka gae ene a go nyakege gore mongwaga re o thome ka gare ga kgaruru e kaka e leng gona Moruta re tle Laboraro ne ge go ka kgonega o tlo bona Moruta go tlo tswelela sekhwirihwiri mo gare ga batho ba go ne sekhwirihwiri go ne sekhwirihwiri se tlo tswelela sekhwirihwiri mo ene a go tlo ba bose gobane a go ye go tswelela sa gole go tswelela sekhwirihwiri sa gauso batho ba ka bolele bona ka difounu a o bolele le bona mara metlhe le metlhe ba na le dilo ka nna ge bona life tša bona di gakanega ba tla mo go nna swantse gore ba hlakahlakeng jo ba bophelo ba ke bolele le bona ka difounu ke na le lebaka la gore ge o fetša go bolele le bona ba ile go plana maka ka wena o ntse le bolela taba gore o nkgweditše ke motšhaedi lela poison o re o nkgweditše ke motšhaedi poison o dirileng go fetša gore a nkgwetša ke motšhaela poison ka tšhaba ka itša dibeke jaaka ka tšhabela ga sesi yaka a bolele nnete ka taba go tšhaba mokone a ko o botse gore go diegang kwa ge go tlile maphodisa ga raro a tliša ke dikgaitšedi jaaka a uta dilo tse go baneng gore se dira ke bona ba nyaka gore di apare le ke nna maphodisa a tlile kwa gae ga raro ba rapela gore a ntshware a go kgonega ke senyegalele ke bophelo ke ra gore o rapela maphodisa jwang gore a tshware motho a ko go tlhalosetse mokone wa mmona motho kgaitšedi yaka ke re bana ba lela maphodisa gore a ntshware ke senyegalele ke bophelo a tla tetebala ka morago ga a fetša go nkgopela tshwarela ka mangakong a bolela le kgare ba re ke thatomagane mo founung are le nagana gore ke nako e la re be re hlakela gore a butia ke ba e ba moswara a senyegalele ke bophelo mo founung se ka bolela maaka o gana pe ke bolela ditše ke moko ago mokone o gana ditše go baneng gore ke di bolela ke di tsebang ke se bolele ditša maaka mane mokone ga tla ke eng gore ke fefotlhatsi jwa maaka ka bona nna ke kgatlha ke gore ke tlemo ke tle ke bolele maaka ka wena a ko go tlhalosetse mokone nna ke nyokotse gore ge ke fetša go kgwetša taba ya gore mokgekolo ba reng o bolaile ke nna ke mo ruile ke mogela metsi ge le fetša go kgwetša gore na se nna ke gona mokgekolo mohlomong a ruiwa ke direng because of a pente e destroy bophelo wa ka mokone ga le tse go bane gore di a kwagala di gona ke a di kwene ke a di avoid o tsore ke tlo go gopelang ne mogoši Moraka o boletse polelong wa a re beng banna a re emeng senna go ba monna mokone go a bolaya ayo a go ye gore go na le bana ba go bane gore ba tetlemme mo bophelo ngase ka tepolai ba ka le tša go tshwana le tše motho gore ke bolaile motswadi mara no ke se le wena ke nya gore batho ba ke bolele bona ka founu motlhodi go na le dilo go bolela lelang yena o llela
o llelang batho ba ke bolele nabo le ganyana batho ba babedi ba robetse yena o yo robaletse ka mogae a re thušang bo sese ba bagolo ba gona bana ba ga ntata ba basedi ba bangwe ba gona wa e sa bitse bona ge ba sa kwane le rena ka nako nne ne ke grade 6 ke sa le monnyane wa ya sa bitse ba bagolo a re ntata šo wa ntlaba ke nna ke tso bitsang bagolo ka re tsa mo checkang ntata a gabotse ke mammagapunya ke le id ene ke re a ke bolele maaka e no ba gore go na le jo jengwa ge diragalo ke sere ke ditše video because one day I will use it as a evidence batho motlhomo ba ka nagana gore ke a gafo ba ke nyaka go blackmaila ngwana go ba ke nyaka go mosenya leina go ba ke nyaka gore a bonagalo fela ka motho mobe wa itseba nnete bona ke speaker go tabaka nnete wa itseba kwa gaile go ka ba go na le mathata le butšeng ka maphelo a rena re le bana ba motho nna nke se botse motho ka phela because a ba jule le nna ke robala ka gae nna bošego mpelela e nganga dikobo a buta ka 2 wa tla bontlhodimela ke sa robala bona o ntlhodimela bošegobile o ntšheletse ka rega tša gojalesen wa omana a omane wa rasa a ke ra gore ge nta e go tosa mokoni ge mokoni ge nta e go tosa motho a e tla go ikamela na so se se motho se go tosa se rometse ke nna na kamelang bošego wena a re dire so sese ne o ka kgona o ka kgona go nthuša gore go be le batho ba family ba babedi ba ka bang gona mo laboraro mo gongwe ba ga bomme goba ba ga botate a bitse ba ga bo mama gage wa tseba lebaka la gore a bolela ka mokgwa no ke nyaka ba ga bomma le ba bopapa wa tseba gore mokoni wa ya bolela ka mokgwa re ke bitse a ke se ba bitse tša ga ba rena ka kwape ka sefate jalo ka baka la gago le gona mo tisempeng o tswa ka kwa ga mogekolo ba tsošitše tshela re ngwane wa mafelelo ka mogae wa lastport wa 12 years o mo tlhabiša tshwana o na le ngwane e leng wa gage yena o bile gona a ba le 12 years a tsenela taba tša bašimenyana se nka tikiša tshwaneng o re ngwana wa mma o na le ngwana yena ngwane le o na le 12 years o tseba a robalana ke o na le kgolofele gore ngwana 12 years a robalana o na le o leng wa gage ngwana o na le 5 years 4 years gona ka bana boya sa tšeile wa gage a ya mohlabiša tshwana ema pele gaejedi o se ka re look bad person o tšea ngwana wa mma wa re o mohlabiša 12 years alright ema ke le thušeng a ke re mo gono bjale re moroka o bontšhitše taba gore re tle ka tharollo ya gore mogoši le ka se re thuše gore mohlomongwe re kgwetse meloko e mebedi ba bagolo nke ba tle ba be mo re kgone go ka thuša tabe gabotse gore le ga e ya tharollong ya dikgagara go ba ya meropa re tsebe gore le ba bagolo ba fetile tharollo e bile gona ya rena ge re lebane song e gona ya gore ba seke ba kwana fela wa tsere ke nyakang sese maria ke duma gore family e tsene a ke re taba ba e kwa gone jwale family ga e tsene and then ge family e tsene ke kgona ba thuša gobane nna mmereko wa ka o ko botletšeng ka morediong ko go kwa ditaba then ke ba thuša bana ba bešo ba tšatši le leng ba tlo nthuša le bona sesi wa kwana le bageno wena ba ga bommago o ka ba bitša wena re go fa task ya gore o bitše ba ga bo mamago abuti ba ga botate o kwana le bona kere ya kgopela gore wena abuti tšea task ya gore o re biletše ba ga botate re fetša buale ka laboraro re a boa kere re a boa laboraro dumelang ka laboraro re a boa re a boa kere alright abuti re fetša bualo moroka re tsene ka motswetšing mogala bola ge šutlolwa le rena ka laboraro re a boa morota nako a rena e tla ba o tsena nna ena kere ka nna ene re a thoma re tlo swara nako morota nako a ka santše e manetše ke mogala boa ga malefo ku ga e santše re tšhaiše ka 3 ge yena a tlogela gore re bereke nako e ntša e bona re ya tsamaya o le tsebeng gore mo rediong ke tlo latediša ke yena lena le tsere ke latetše mo ke monno wa ga malefo malefo ka gore ntate morota re šaetša batho go njele re tsene ka motswetšing alright ke lebogile kudu go sa re gona re a bereka ya bosese ke e beela laboraro ke a leboga ntate morota